Hello, my name is Johanna and I'm the new volunteer at Luxus Produktia. Welcome to our Mladinska oddaja. These are the first steps of a stranger in the city of Krško. A new city also means new habits. I love Krško. Since I arrived, I felt like at home. Beautiful landscapes, welcoming people. But all of that is mostly because of the girls. Directly, I felt to be a part of the crew. I was completely in adequation with their daily life. We had the same tastes. We know how to appreciate little things. Yeah, I really love. Now we are going to our close neighbor Croatia and discover the amazing city of Split in a special way.
Fanny came back to her summer childhood for one day. Mata. Dai. Tudo saco, vai. Até escuro. Porque ty naše za mano pojďte. Za mano. Facciamo una ricetta buona. No se teka, ni si dala, še dek. Si, te pa še ti, pa isto, pa tako, pa najprej tega zategneš, pa potem tega, pa še tistega čez in to. Možnost? To imaš v redu? Ali si imaš v redu? Ali so ti prekratke? Prekratke ne. Prav v redu. Lahko najprej razrežeš, pa da manj te dela. Ja, to sem ti že pela. Malo se mi navnatem, dala na ove zdaj. Eva ti kar prevenci, lahko naravno. Najprej nazaj. Poravnaj se, Eva, pa peta dol. Pas. Ne, bička, čakaj, da gre Eva naprej. Ne gre. Ne. Tole, Eva, ko je zelo. Ne gre. Tole se. A vidite glave? To je naša, se to tempo želika. Nogak. Ja, okej. Viš, kakva je bila nja. Tako da bi na steni v vesu, ko bi zelo hitolo zdravo. Ne, Lana, ja, zakaj pa ne potegneš v vesu? Ja, zdaj to postavljam. Pred prvem začneš ima. Pred prvem začneš. To še vse skupaj prijela? Kaj? Imaš pa še izvoliš. Aj, to bo vidim.
A ja, ne, ti si videl, pardon. Jaz radim za hrano, ko sem pol, veš? Kaj las slikam? Idemo lučko! Lučko. Spat so šli, ej, pejte noter, lepo. In kaj se delajo? Let's visit the circus festival in the famous Tovarna Rock in Ljubljana. Two-day festival of experimental circus, the Fall. Nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. Now we invite all Slovenian dogs and their keepers to watch a movie about Carla and Clara. Carla, here see. Carla.
Carla! You smell coconut, coconut, you like. Help me. For some foreigners, Slovenia seems to be a good place to die. The next video is about a normal day in Krško, with a normal conversation with our mentor Tomasz. Jo l'altre veiem diu. L'altre vas i tornes. I tu què la vas dir? Jo? Au, vés a fer la mà. Oh, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, 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 ouais? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, oui. Ah, ja. Oh, ja, ja. Thank you for watching, and we hope you enjoyed it, and see you next time.